Karibu sana mwiroreri thiini wa Gikuyu Star TV goko tugikiuga ni kuo kwa njata ya ruriri rukuri ndeto ya gikeno kuma kwi mundu uwikene ta Philis Mbuthia uria ni mwini wa nyimbo cia gospel ni ati thutha wa gwituika ati YouTube channel yake ya Philis Mbuthia official ni iragikoretwo ikihakitwo na igagikorwo igifutwo kuma kuria mwena-ini wa YouTube. Riu ni akirekereirie ndumiriri ya mwihoko akiugite ati ni akirikitie gugikorwo akirikava account yake ya Google na koguo YouTube channel yake igagikorwo igicoka no akiugite atiriri ati YouTube channel ino kwa kahinda gaka ikiri under review na nigo ikorwo igicokereria nigo mashabiki ake kihote gugikorwo makirorera nyimbo ciake haria mwena-ini wa YouTube. Akiandikite atiriri at this time exactly 2:05 am Kenyan time I have recovered my Google account now pending at Philis Mbuthia official channel on YouTube. Reviewing taking place after which we shall all be able to watch like we never left. Ocio ni mundu ugutwo Philis Mbuthia agitariria mashabiki ake ati YouTube channel yake ni kirikite gugikorwo igicokereirie no gwa kahinda gaka ikiri under review na agagicokeria andu maiganona ngatho aria maragikorwo makimuteithiriria gukorwo akirikava YouTube channel yake. Mundu wa mbere ri owikanita Mr Dennis Itumbi, mundu ungi ni Kaba Metho senator wa kuria mwena wa Nyandarua, na mundu ungi ni Michael Google Kenya, na mundu wa mwisho ni Steve Crown KE Ndungu Nyoro. Philis Mbuthia ni agikiugite ati ni gukorwo akirekereria ka video gagukorwo agithomithia YouTubers aria agi uria magikorwo magika niguo channel ciao itigagikorwo ikihako ta yake uria iragikorwo ikihako na njira ya gukorwo makiricirikava in case cihako ni gikiugite ni gukorwo agifundithia YouTubers aya. Oho ri aguririkania ati kaundu gaka ka Philis Mbuthia gukorwo akitete channel yake ni gagiukite na irathimo tondu wa gwikiona ati thutha wa channel ire gukorwo ikihakitwo Philis Mbuthia ni iragikorwo akiruguria channel ingi njeru iria ikiwikene ta Philis Mbuthia a fresh start. Na channel ino ri undu uria urakimakiria andu ni ati ni kirikite gukorwo igikinyitie subscribers 100,000. Koguo ri anego gikimaanisha ati mundu ugwitwo Philis Mbuthia gwa kahinda gaka agwikorwo akiri na channel igiri, imwe ni iria ni Philis Mbuthia official iria ikiri na subscribers makiria wa 300,000 na views milioni 3, na ino ya Philis Mbuthia a fresh start iria ikiri na makiria wa subscribers 100,000. Koguo ri agugikorwo na double income rikana ni aragikorwo agikiuga ati ye income yake iria nene igikorwo igikiuma haria mwena-ini wa YouTube. Koguo ri akuma goko kwa Gikuyu Star TV tukakiendithiria Philis Mbuthia all the best. Gina kahinda kangiri goko ni kwa Gikuyu Star TV.